Name the famous dishes. 1, 2, 3. Kuan. Dugo. Consider, pero pangalan rin niya kay Betamax. Betamax. Saan na? Pwede so. 3. Ambot. Chopstoy. Philippines lang. Corned beef magsabaw. No. Sinigang. Ay, ambot. Kuan siya kaning. Corned beef magsabaw. Basta nakawin. Nalimot ko. Manay ka na. Batchoy. No. Hindi, kuan. Answer kay bulalo. Pangalan ng ulam na ito ay... Ha? Spaghetti. Talong. What is that? Kuan. Suma na uy. 3, Bukog nga manok. 2, Bukog isasaw on your rings. kuan adubong manok. Ha? Kuan. Ha? Gichop. Ketchup. 3. Pork chop. May flower football. Mana, Answer is crispy pata. Nge. Gato kita buding sa ano. Ready? 5, 4, 3, 2, 9. Ay. Dinuguan. Very good! Okay. Okay, famous din sa Japan. La. Ehem. 5, 4, sushi. wrong. Tong steak nga na hotdog. Balo ka. Shawarma. Kuan. Tofu. Very good. Sunod. Hey, Libanon man daw sa Libanon. Pilipinas ko. Pilipinas. hindi na magtanaw. Prutas. Wrong. Prutas ito. Prutas. Akin na ni Cal. Cal cheese. Wrong. 3, Calboy. Kalma. 3. Kuan kaning 2, 1. Cal ba na Cal? 3. Cauliflower. Ikaw din. Wa. Ikaw yan. Kaldereta. Very good yan. Ano? Siya unsa di din? Wala ka din. Ani, Wala ko. next is this one. Clue is balik-balik. Close balik-balik. Oh. Utot. Dinuguan. Kare-kare. Very good din yun. Kani, next is this one. Kuan kanang 5, Tutoy. Kanang Four. Ay kanang. Paano sa pinangungahan po? Three. As bago, specialty ng mga. 2, Atong mulay luto ba? 1. Hip hip. Isda nga hang. Oh. Kinilaw. Very good. Kinilaw lagi. Suyod. Next is Sa Korean rin siya. Kimchi. No. very good. Kimchi. Korean Japanese eh. This one. Na. Korean yung Ay. 3. Kimchi. Sabi ko ba na? Katakaan na. Chokboki. Kinsa man na. First Kanang. Ay, ko. 3. Samgyeopsal. Very good. Chung. Kani. Next is this one. 5, Clove. 4, Korean. 3. Ay, katugi ka. Sushi. Lumpia. Na. Carrots o itlog. Gisagol. Lamig. Basta. Ikaw, Inyel. Chokboki. Very good. Okay, this one. Pilipinas sa tanay. Ah.
Shrimp. Shrimp nga. Shrimp nga giluto. No. Kasayan nga gikuan sa baw. No. Shrimp nga utan. No. Shrimp utanon. Kuan. Kasayang sila baw. No. Shrimp sinigang. Lord! Oh? Huh? Shrimp sinigang. Sinigang na hipon. Aglay kong sinigang. Ano yung paborito nito eh? Ay, no. Oh, sorry. Paborito. Where is stick eh? Lord! Ano yung Indian? No, magkatunggo niyo to. Aching King Kong. 3, 2, tofu. Tungtin nila. Tungtin. Putin. No. Tungtin ah. Ang sama na ay Ikaw ano dali next? 3, baboy nga cheese ay kanang-kanang na. Kalo-kalo. Shawarma. Ano siya sa India? Awag. Ngayon katong baboy nga nakanon. Manok sana. kalo-kalo. Okay. Answer is chicken biryani. Oh, lagi na. This one. Sa Japan. Ramen. Very good. No, I want to the Next one. Japan siya. Japan nga po. Aklube? Baligyan ni Tibok yun. Sumay. Wrong. 3, Very good din yan! Dali yan. Adobo? Korean siya. Korean Ashing Black King. Park shop. 2, 1. Park Korean shop. Kimchi. Kimchi. Sa ba nga country? Korea, oy, noonso. Korean. Korea. Korea. One. Ito concert. Baboy. Answer is Bulgugoy. Bulgogi. Ano yung Spain nila? Vlog. Spain na eh. This one. Aham. Ito na. Shrimp. Shrimp. Ginataan shrimp. Spain nila kung tanong ko sa Magellan. Ginataan shrimp. Ato na ako sa Magellan sila yung pumunta na sila. Escabeche. Ayun, si Magellan Beach. Magellan de la Shrimp. Kuan. Ng shrimp de Magellan. Kuan. Escabeche. Kanang shrimp nga halang. Answer is paella. Paella. Next is Sayo. Mexico. Maila. Burrito. Taco. Very good. Taco. Thailand. Katunguhan na ba? Huh? Pumutoy. Ay, kaya taga magluha. Sounds like atay. Kuan. Zumbe. Sounds like patay. Atay. 3, Atay man yung sabihin. Atay ba? Heng. Daisy. Di ko alam niya atay. Di ko sure. Muli na to po. Sa tunggitan ano to? Sounds like atay. Atay. Answer is pad thai. Pad Thai. Shout out and hello kay Day Cereal Gendaoen. Shout out! Nicole Abaday. Shout out! Ashriel Fernandez Jarogan. Shout out! Sofia Damp. Shout out! Jacob Arvita. Shout out! Santizas May Honey. Shout out! Lonalda Bohol Balse. Shout out! Kizia Sevilla. Shout out! Trixie Panugaling. Shout out! Kishieli Aurelio. Shout out! So that's it for today's video. Ang tangang sa mga God bless everyone and I. Thank you!